Ingxoxo eqale ngendlela enokuthula igcine isibeka impilo yakhe engcupheni. UNomfundo Mahlangu uthi ubeyobona obeyisoka lakhe bezoxoxisana ngokwehlukana kwabo khathi kwenzeka lokhu. Uthi uthe engazelele lo abehlekisana naye wakhipha ucelemba wamhlasela. Ingaze yami yaphuma. Ngizwe noma ngisukuma ukuthi iyaphuma ize ngishisa la emhlana ngasi umuntu bekavula impompe wave ngiphuma ngayo ingaze ngayo. Umsolwa usagcwele amathafa kanti umndeni uthi ufuna ubulungiswa. Simo sishubile kakhulu nokulala asilali ngalendlela kwendeke ngayo ngalomfana. Sinasilele sicabanga ukuthi uyabuya njalo utosihlasela kwavakala something nje. Vele mina ngithi ukhona sewula ngaphandle ngivuka ngihlole asiphathekanga kahle. Amaphoyisa asaphenya icala lokuzama ukubulala. Kokumanje umsolwa usengakaboshwa kodwa zama ngonke semadleni ethu kuzizame ukuphenya lecala lelo sidokwathi kuba umsolwa sifakela amanye ema-units lesebenzisana nawo la ngaphansi ku-SABC nalamanye ama-stakeholders la ngaphandle ku-SABC kuze sikhona ukuthola ukuthi umsolwa angaba ukuphi. Lesi sigameko asibekanga nje kuphela impilo kaMahlangu engcupheni kepha ngisho izifundo zakhe. Okwamanje wenza ibanga le-10 kanti akakwazi ukuqedela ukubhala izivinyo zokuphela konyaka futhi ayikho enye indlela angenza ngayo ngaphandle kokuthi aqedele izifundo zakhe ngonyaka ozayo.